chimbu chiao. Chibwe kane chiama momi no ngapa. Igora manyo bugimobu ya sinse yogo takumbwa. Mamo mino garingo muntu muya. Muna tu akore nere biasara. Na ende mamo mino ekarata chitu gali tarachanyore tachari Nyasaye no aringi. Mamo mino na kwete Nyasaye no aringi. Otware chimbu chia mamo mino igotua mwanjete chirengi manero ligotugachira chibesa. Ucha gutwa ririe sugukubona twagurira abana chianga twagura mandazi na ndo chikari ni migati ya ringi mandazi ndera. Tuamanya gukora shopping mamo mino na rukwacha chibesa. Chose pita ko nonesi. Mamo mino no monta abantu banje tabangine chiro iga. Wonsi pi no twale ko morete roli ko gacha chibesa. Wono twale mbuya mamo mino ora mebe. Wono tiga twebaya no nyamba no muna turiga umaite Nyasaye no to. Ariga abuna atoroche. No ariga story. Wono tiga twebaya hitiri. Aba Swahili bago tega ki sahau yaliyopita. Tuganga ya jai. Ya motu. Wono tiga twebaya hitiri. Ugo kukoro kunkoro na ninje ninku na haya no kunonde na kutalibo. Wono tagete chimbu chicha mamo mino. Ochi obe bunere akara kwa beire bunere lakini agoteba lingaki ubugima amenyete egware ngubuya paka agacha kubanyora rende inu abana no aya no nyugutigiterende njiko sinakoire kali egere embweri ya mamo mino goko yekinera goko yebwataiga baba akomenya ubugima bota ubugima oko gotontigi koigure ikobona kingo goteba lingaki etoko genderera naye no ubugima buchiarari ubwaterana na abana bane bara ubuna bubunyo onya gukubwate mbi ya mamumi ngaki mamumi nenjira ari ngomia umunginoria ya Nyasaye tigatura na intunto genda ororo ere banu urachire takwire na gocha nintunto rachio bono na hote bono karibu nje ninkwariganeti andi wone sukuru no chiete uranyora bakana kunya kubata accountant rende kwa jira anto chibese kwa barari bunari ngorande bindi bakunga to kurusi no nesiri Ugwate mbu ya mamo mino, wamenye buya. Kendo tamotevi. Mimi sitaki watu walevi. Tinga njeti molevi. Wanorocha tinda. Chigasi munambwate gari tawo. Ago tinda be Kenya mesu wabeke kwerende nere kuruku chimbo yani county enyoro bekire kwerende. Orosi Yesu. Amaru mwane. Punguza po. Amaru mwane nendaga. Umukubwa. Yes. Aba risbono no nayo mukubwa ne. Yes. Waro nchesenge njuta yari na nchirega wanchirega ebyo yakanyo kokwana konyuki subu chi abana konyuko senki gosenga watama gena na kolia ngonyolendo tora mateni bingwere ngo chikolia namba ibere nje no muntu nkinete kanisa nakino oboereire gasi yakonga ya dragi kanisa go kubika bikakanda. Excuse kidogo. Yes. If I can ask a very simple question. Do you take alcohol? No. All right. I have one to one. Na bukan. Ya yega sinubata tingo tetetia. Ipunguza mambo ingine. Ni mbonyolera ino wakana. Lakini ni sawa. Ono montomia na wega singo parali. Ga singo parali. Amaru ora yoko nyokora ngensi bena bongosi lakini yoko nyoko liko chekerabu kwanza na ingo jirusi ngo jerekera. Kago gosinya am come just make a call. I will deal with him accordingly because mtori gotaka watu ambao wafanyi kazi hata waisinga kibu kimabuko ile tendo cho umeketi vizuri njera nero kocha kwa hizi yani maisha yanakupeleka namna gani ndugu yangu Oh, umesema unaitwa Tasha? Yeah, I'm Tasha. And umesema eti umeniona? Yeah, unakaa familia. Okay. Yeah. Na unafanya nini? Maybe one of the places there zenye nimekuwa huko. Yeah, niko na salons. Oh, wow. Yeah, tunaweza kutengeneza makucha, nywele, pedicure, manicure. Yeah. Pia na supply nguo kwa boutiques. Wow, yeah. That's nice. Yeah. Na salon yako iko wapi? Iko hapo town, Family Bank nyuma. Oh, wow. Yeah, hiyo street tu. Okay, naweza tembea one of these fine days. Wow. Yeah. Yeah, na wewe unafanya nini? Oh, I'm a student. Yeah. Nafanya law mwaka wangu wa 6.
Hiyo ni poa. Nakutakia kila laheri tu. Asante, I'm almost done. Yeah. Aya, nashukuru. That's nice. A woman, a business lady. Yeah. Wow. Vizuri sana. That's nice. Auntie wana. Baba. Iye ntongero ngani pingo boli. Boli. Ustigani nchengo boli. Akita wante ibona ibo mwana ne kiki kuna kukuchanda. Tigani nchengo boli. Ya mtebye. Nchengo tebya, nchengo boli tigana vekera ni miya uchangoti. Sawa. Aye baba. Tigango tebye omwana ono. Amakwiri na maruru. Naenda amakwiri na makuru. Lakini yakera achire asuri gusakonyorire igakoba amagia. Tigapona gutwara ibirengereri bya mama mino pi. Bono ndore buna nchumu mina sasuki. Na ende nje sasuki te pakese nkoro yane. Na kwariga ni no moyo murabuse. Ori sasuki te. Ni nchuka ribu buna gwa ikirenga aye bona ai no mwana no makokoti. Nje mwana onde tayura. Ngachemba bwikoro, ngachemba na tagende. Warori inagote ibuna buno ureiga injuo. Nonya noko ogoikarania ebirengereri biri mama omina abwatenga babone nkogosomika oche gonkonya lakini amakwiri ekire komoira bone ndote ipado nero temine tibune karuru omwana omoiseke ngato gokora gento rero squeeze abantu abaka basibati bakulina kira mabagate nchibuna ndeiga omongina sasuki onde tayora kogororo kiweta ninchi bunondo tende nondo tira kin gusangano kambweka ni madia bono ntakete njengo kubwatira koboko nkubika ngutara naye bune pochi ntakito so mukuripi ali subwatigirite ogendereri rioka kirigego kubura bwantebi nande kuchitari kunya kundu nganti mama na seri ku school mama ngorire bikoroto mama ngorira ga t-shirt nkari gasogeta akaje na kugurira egere birengereri bya umbichi kunyura mama mino mono intakana nonya nero ukuyirinda kuya nanya sana liara nsisini abana na inje ki na kibona kose na boigo abo bano karibu nje na kutebitina na pi eba gutia kelio gotakana bongo ko Weigure bono, weigure nkori, karibona babo mwana. Kari. Omoete kamjesha ma confused in a way. Ngakimono mogotoka this area because mungona hotel talikonyi. Ne place yomo ma edene biashara this big hotel. Ngakimora. Etuacha ige biashara tuale kukua nake. Biashara najua hii mambo hii kazi yenye nafanya. This line of work inataka privacy kidogo. Nabu katika ndamboleta. Elinde ndole mnanko mubanga nere anyole share yae. Ndakagosa kulinda akolete nabiga yaye tingocha kumuha kumumania z'abantu igo. Yamwirande igatukwane erinde karo musani naende. Ntwale gocha igatukwane erinde tumanya ngayo kongo. That is good. One of my friend Mambi Saine. Mambi Sangapi. Omaete ekorona tebire time. Nikisema yes, saine ni saine. Usikuja saine na dakika moja ama ukuje saa 3 na nusu. Yes, kuja mapema tuongee uanze kazi. Na boygo. Sawa. Oyege ntoke ata keriyo kane uniform, muligeria kobye ngabune iyi yago ya kitchen, ne yende yegeita. Ari konyore ya buru, ne rataro kana segesunke. Ne nomo mwamu. A maintain new security ebe tight, ne ndagera nero. Asiweke supu kama Mukikuyu. Ega asio yombi yao. Marogo bande nyomba ne bichaya